Today, Mr. Post na Dr. Jock Sherman va humesa ti-clip hi ku navetisa ti-album ta vona. A hi sunguleni hi twa Mr. Post ku i khomeleni. Ni vurini ku Mr. Post i ta humesa December leyi. Van'wana va ku swi tivela ku sweswi hi leswi. Twana laha wena. Okay. So Mr. Post is saying goodbye to Tim Sherman. Wow, guys, I saw this coming. That explanation they gave was not clear enough. Little anything can happen, and it's Mr. Post Jalela, Diri Saladi, Di Umamunt. Yeah, Mr. Post. Guys, imatlangu lawan on a serious note, munatlangu lawa itlanga swona like ngari ti organ leti ngari ta twala timpele leti ta twala swa twala swilo leswi imatlangu la na swi ta ku swindliwa ka Ngalas ni vurini ku swilo swa switandliwa ka vo Ngalas kumbe xana ka studio swin'wana veri ni nga hleki ka nkanelo wa gidi kai bara va ta va mahlupha ngoma karata guys hi ni nge tsi ku hleka very album leyiwani yi nga ta huma yindlu ka Ngalas a ka ha na swivutiso sweswo. It's, I mean, we don't even have to argue about that. Mara misala tlanga ku ti-beat ta Mr. Post u ba swona man i kopele swona ni voni ku i kopele swona leswi swi bohaka le a Pitori because it's the same thing loko yingisela ti-album ta le Pitori na ti-album na these two songs leti Mr. Post a nga hi twisa tona ti-clips leti a nga hi twisa tona wa swi twa ku swi fambelana na swi le Pitori. So I think va swi kotini ku landzelerisa minkondzo liya yi nga kona le Pitori le. Yeah, well done to that. Guys, I'm done. Mr. Post dead the guys. Mara Mr. Post are serious guys. Koko ina n'wana taka music timbilo. Ranga xivuri xi ku music ateke timbilo fana na ball. Se shiri amin longisi. Yeah. Hi guys, ashgazeni ka hisa. Whatever I beefy lega lawa ko fumala va yevuli guys. Hi tlaise hi Ramaphosa nga taka ti 350 nika anika vanhu. Ka ha ri hava vanhu vo yivula tihomu sweswiwani ku na beefy ku kuma ngopfu la ka axigazeni mos ye ri tsurumpoti ai tweni ku ri Mr. Post a di serious dile dwani guys. If you text Mr. Post imbilu le ita vaviseka this guy ada drada yeri. Okay, yeri yeri kwa lani. Mr. Post walel. It's confirmed Mr. Post isuka aka Tim Sherman aya joina ka Ngalas. Swa lavi vutisa sweswo. Ile ka Ngalas misa loyi va n'tlangile swona va chaye swona hi ku ya mina beat leyi wa twala kahle. Engezi jeleza swona yi twala kahle beat ya Mr. Post. Actually va swi landzelerisa kahle swilo leswiyani. Xivutiso i ku xana mutlangi i ta famba na valandzeleri na because already I still go ka TS kuna malava nga ka va support Tim Sherman hikuva va rhandza Mr. Post na ku va rhandza personality ya Mr. Post because music wo tala ku ngiwa Xitsonga kahle music n'wana na n'wana is about personality than your ability, you know. And Mr. Post dina yona personality le nga ri doing ngamela and nga ri hiko yi humela rivaleni nyana so swi nga va na ku didimbetana na ti-interviews ta ka Munghana Lonene because loko I n'wi twini a vulavula laha wa swi twa ku where is Mr. Post going.
adishaveleni Mr Post adile kushaveleni Mr Post kumbe kambe divuni ndiko adidi music ta rivala ota ni rivala kufana tihuku and the clip lewa yume on the same day na Dr. Mr Post. Yo guys, so ngona mirini guys, Mr Post usukini ka team Shirimani. Shana ita famba na valandzeleri na because marina swi ku ri TS yi tiye ngopfu khale ri kona team liyani loro a tshembi ku ri vanhu vo tala va nga suka va susa hi mhaka wa Mr Post asukini. I feel like lava va nga tisa hi Mr Post a tlhela na yena mara I don't think ku ta va na a big loss ka valandzeleri va TS hi ku ya hi mina. So yeah, Mr Post a serious very gasheke mazane very gasheke ka very gasheke datak na mnyangatsa van'wani a boilele munhu beri sale papila la butla guys loko ha ri ka swilo leswo sale papila ro le aso ri le go player ya beni xa tsala guys, that guy is educated xa tsala sale ti papila dwa dolea siko a boilele munhu lawa vete xikolo nguvu ya na kwale a ite xikolo nguvu ya Pitori mo swa loko ha emahlwe hi twa ku Dr. Joe Shirimani bona clip ya bona leyi va nga yi humesa ku hina vetisa album ya bona yi famba njhani aye vuyika zo Joe Shirimani mi nga joyi mo hi twa kahle hi ta mi twa kahle. Okay, so hi le ku endleni ka ti listening session ta ku va hi twa ku ri ti-clip leti ti nga humesiwa hi lavambirhi namuntlha because va ti humese siku rin'wana swi ti ku va swi endli hi ndlela yeleyo. Mr Post na Dr. Joe Shirimani hi lava ku titwa ku swi fambelana kwini va lava ku hi byela yini hi ti-album ta vona i swinavetiso va hi navetisa ti-album ta vona ni vurini mina ka nkarhi na gingirika no ku Mr Post i ta humesa album December leyi hi leswi Mr Post di dropini clip nyana yi navetisa na Dr. Joe Shirimani i drope clip ku va hi navetisa hey a hi tweni ku Dr. Joe Shirimani vona va hi khomele yini va ku a yi vuyi Gaza a yi vuyi Gaza hey le ntsakise liya nipa bembele Malamalo yantsakisa line liya is a nice line yanandiya line liya. Dr. Joe Shirimani ambale tikhala leta to rasa i rhandza ngopfu tikhala to rasa Dr. Joe Shirimani a hi swilo swa leswiwani mi nga ni chinghela hansi a hi mina hi leswi ni swi vonaka loko u cheka ti-album ta wena hinkwato ta kuma yimbele tikhala to rasa sweswo hi nga ri yimbele is it orange yimbele orange ku na green ku na orange black green black ta swi vona ka album hayi read rangani na mambawulelo na Vatsonga hi ku angarhela namuntlha ku vulavula mina hi nyama. Mr Post nga hlayiwangi Mr Post a n'wi hlayangi laha so himpela indeed it's true ku ri Mr Post a xa ha ri kona a xa ha ri kona ka TS xi lelini ku sala ka TS xa ha ri kona xi la ku loko sa tibuwa xi fambi Mr Post a yi hlayangi Dr. Joe Shirimani laha so swi la ku Dr. Joe Shirimani a nga tirhangi na vona ka Mr Post ka album leya vona sweswiwani swi twe kala ka ngoma yaleyi rangani na mambawulelo na Vatsonga hi ku angarhela namuntlha ku vulavula mina hi nyama na Vatsonga hi ku angarhela hayi hi ku angarhela hayi Xitsonga xi entile va ka hina mi nga ni soul na mina rangani na mambawulelo na Vatsonga hi ku angarhela namuntlha ku vulavula mina hi nyama khehla lava ku byela swin'wana hi industry ya music leyi kasi ya ri lava vito ra khehla a ni nga yi ri lavi yi le ku byela swa industry ya music a hi twi ku yi le ku byela yini
Dr. Joe Shirimani yi rhobini. Dr. Joe Shirimani khehla yi rhobini yi la ku ta yi ta ku yini. Hey guys, leswi nga swi vulaka ku na beef land, ku na nyama yo tala, ku pfumala vayevuri. Nkingha yela ni nga yi vula ni ku i mhaka Ramaphosa a nga teka mali a nyika vanhu, se a ka ha ri hava vanhu vo yevula nyama, ku hava no tsemelela nyama sweswiwani yo bola nyama. Ku na beef laha handle, ku na beef laha handle. Hey guys, what do you guys think about this whole thing? Ku va Mr. Post na Dr. Joe Shirimani va humesa ti-clip hi siku rin'we, wo byelana na kumbe xa swo kotlanisa na vile ku hlamlanini lawani. Dr. Joe Shirimani va hi confirmela laha ka risimu leriya loko va khuza rhangani na Mambawulele na Vatsonga a va n'wi hlayi Mr. Post, swi prove ku Mr. Post a nga tirhangi na vona and a nga ha ri kona ka TS. And then Mr. Post on the other hand u vurini a ku salani TS bye bye TS misala kahle xifambi Mr. Post xilelini ka TS, at least he's decent. I fambe a lela hi ngoma, di fambe di ka di lela hi ngoma, although ni twi nga Mr. Post a di serious swa music. This guy akala bakala tube yo swi langa n'wi teke hi mbili da man, swi fana na mina man, swona kanelo ka mi nga teki hi nani ni teke hi ti-high grade n'wana na swi vo tala va ta hi timbilu lavani va changa ni ha karhata man. Hina entitlement ve kun'wana ve ri hi mina ti-entitlement van'wana ve ri nga hlekile Manzane ve ri nga hleki ka nkanela gingirikane ve ri nga hleki Manzane. Xise xana xirhata lexiya Manzane ve ri nga hleki. Hey halala. Okay guys, ni byele laha hansi ku ngomi swi vonisa ku yini mhaka tivhidiyo leti mbirhi ku ri Mr. Post na Dr. Joe Shirimani vele va nga va ri ku holoveni na ku nga ku na ku ombana ku khomana hi tiwachisi ka TS na Mr. Post. And then mi twa nga ri Mr. Post na yena ta famba ku fana na Ronaldo loko a fika ka Real Madrid i famba na ti-supporters na. That's a question. Will Mr. Post also leave with supporters? But which I don't think is going to happen because TS khale ri kona, Mr. Post yi kume kona yi ri laya lero vanhu lava va kha va sapota TS khale na khale va ta mahlweni va yi sapota, mara lava nga ta na Mr. Post ni tingari ta famba na tona. A ku na ndlela yin'wana le ka Ngalas yi chawile ka Ngalas ya Mr. Post ya Dr. Joe Shirimani beat ya ba, mara ni tingari a yi fiki ka beat leya yi nga biwa hi Mr. Post. Leya Mr. Post ni tingari yi na vavavumnyana kumbe ku a yi twangi swi helerini, mara ni tingari beat ya Mr. Post yi le henhlanyana hi ntikelo. And then ya Dr. Joe Shirimani yi kahle na yona, yi twala kahle, clean is well mastered, swi hlantswekile hi ndlela yin'wana. Ya swi hlantswekile. Swa Mr. Post swi kona swi toka swi nga hlantsweka ngopfu, swa Mr. Post swi hlantsweka ngopfu na voice ya Mr. Post nga ri yi cince nyana, a ya ha ri clean hi ndlela leyi hi twisaka swona, a hi tivisa swona ka ndhambi. Voice ya Mr. Post yi cincile, a ya ha ri yona leyi hi tivisaka swona. Ende leswi swa twala ku siku na ku cinca lana a yi clean ngopfu hi ndlela a yi clean hi swona khale na khale, so sweswiwani swi cincile swilo. So yeah, mara beat is good. The beat is very good. I like it. I really like the beat. Actually, I feel like that beat ikuma 8.5 kankanela kirikani. Ya Dr. Joe Shirimani nga 6.5 as well. Ati siyani kule to wasoda so. Yeah. So mi jela hansi, mi venta, mi chinga, mi nga ruketeli, a hi hloniphaneni laha hansi. A swi tiva ku ri hinkwenu a hi rhandzi swilo swin'we. Xivutiso lexi a ni lava ku vutisa xona before ni famba laha ku ri ku nga va ku ri na ku ava na sweswiwani, van'wana va ri ni lwisa tinkambi mina. Ni lwisa tinkambi njhani loko ni ta vula leswi va nga swi endla? I ku va ni kha ni lwisa a ni hi leswi va nga ku swi endleni, se mi endla yini? Nakho loko ku ri ke ni vo phunta va nga ta landzelela munhu wo fana ni dabadaba ro fana leriwa. Like come on guys, mi nga landzelela mina se mi lwisa hi mandla gingirikani. Swo yinda. Na we i twa ku nga ri mandla gingirikani i lwisa tinkambi, na to tinkambi to ko ti yo phunta ti ze ti lwisa hi mandla gingirikani. Ku na ku swin'wana swi nga ri swi hakunukile oze tinkambi ti ya lwisa hi mandla gingirikani. Swi nga swi hakunukile kwalano. I vanhu vakulu lava guys va nga landzeleli leswi mina ni swi vulavulaka lawa wo tswatswara la kahle wo tswatswara tsike tswatswara. Okay guys, legere mina ni khensile hikuva mi comment le hansi mi hi byela ku hi mi swi vonisa ku yini
mi byela ku ri mi hleketa ku yini ku famba yini mi suppose fambini xana ku ta ku na gap na gap ya ta sala yi kona la khani vulavula yona ku ta yi kona gap na TS ta swi kota ku ya mahlweni ku nga ri na Mr Post na cause vanhu va twa nga ri Mr Post kahle he's the lead ana a bolweni ku na a captain kumbe ku na munhu loyi kuma ku landzeleriwa ku team mo nyika example hi team kahle hayi swona a team ni ku na munhu loyi loko team yi kha yi tlanga around, they play around. Barcelona tlanga around Messi, you know, Juventus tlanga around Cristiano Ronaldo, Tottenham tlanga around Bale. No, not Bale, man. Harry Kane. So, it is star TS Sukini because obviously Mr. Post was a star. Kaka TS, that is no doubt. He was a star. Mara so shilashanga suka kuta umelela man la because Dr. Josh Riman gave a shy because he's a producer, he's been there. I don't think he even want to be a star there. He's the captain of the ship. So but there has to be a star who's gonna come out now. Kungawa kuna artist ngata joina la ka TS leti ngata fika to boom. Danyo ka Mafamba, va Samsoni, KK Shirimani, you know, vatele na n'wana Dr. Josh Shirimani, lontsongo Ntsako Shirimani, kuna Brace, you know. So mitu ngari who is going to come out and pop up and be a star in the team because the team need a star as much as there's a captain. So legere mina ekesdorski tsele kilinyora navuya nila hi page ra Dr. leri nga tsala hi Ben Mayengani tsele papila ro leha papila ni ri hlayile papila ra wena ni ri hlayile Benny tsele de papila ro leha la vulavula hi rona swi complaina hi vanhu ni komba mi nga fambeli ku elected video ni ta vula xona na xo majosi legere mina ekesdorski salute mi nga titimeli